Okay. Ko YouTube ta ingiriba myam gi sida especially sida ingiriba ko as spotlight torage awesome. Okay. Myam sida yobi myam so lema kano on to biro video aduga horage. Okay. Ready the kana hana le game the ying jageda. Khud thang la kera is like okay. All right. Pene the kumar ready like tribo. The sila khud kam thang la chijige you know. Ko awesome Ranjan B Tomisna Athoba ko Ranjani Jia Said Muzaffar ko Said Muzaffar di kuire uda ugidaba ko buzula Sike jana umali Mam bala ko Danvir Arvin ko the chitra je Thokchom mamai kalam haidege ngasi aina takuduriba sigi lesson ne ajana khangjalo ko aduga nangi kanoda ngasidagi apply to basi ko ai phasana Sidayida aina research fazana tawiko especially in Manipur market ko yam laiba mong am le me ma'am aizu hana figure out to ne adugi kanodo my court to IPM okay atobadi lo sandhya video sum muthat nar je haro thoba chitra je ko adagi myam noi ke mo no ko sida ai si family nung da yaw bage di mapan am to ro koi ai tani udu se spotlight to mani myam ming bio okay koi mani sula ko ngasi di president ani sure ne ko batch number 2 ki president am ne batch number 4 ki president am ne koi president jula okay Hi, sir. good evening Good evening, sir. athoba sunita adu myam hor siro atang ai bi siro na tra ho hojala siro da Me di Choudhury, sir. ni tang di wali ado moi recording eng jar sanura kamai to siga Me je yambu yamdrida. yam thi yam dri okay noi hana any ko matang ai bi sem ko sangai ai nga sai tat kare ado noi hana question lei ba khra hana hango ai hana khuma caption sa anything no na hanin ba unmute loi pira again okay yam tentak na hobiro ma bana sai question yam lei da na adegi to budi kana no sat hai jalo se post to du ai ke droge uro kana ta akoi masen ne post to du se moi nga tang ai bi boina torsa Ma'am ngatang ay da is video ngatang off tong. okay noi question ka nam nei na drabo oh hero ngaranggi spok khanbado aina design na khalleba sir adugi design da wona sum kya sana da bado aina ChatGPT da thibada video designer ga thiran yagra sir video designing hoy ana ado thire kano di goal di kai khale freedom video designing expert yeah again adegi freedom video architect specialist haja goal na freedom khalleba sir freedom aduga spokes na video designing khalle aduga Okay. sub spokes na visual effect khalleba visual effect adu yam sangani adu smain toro freedom ko video visual effect expert haikara adu idea side yam phajai freedom ko nangi position ja hum moina thon sebas maina ko nanga pamjari ba goal of freedom man khalo second gi duna sagi spokes to ado si atopuna de gyan taro language sama da chakre ko class 8 ki language ta mula ge ko ma'am moi ma'am ju gyan ta na ba ma'am sini ko kano na hangiba question je mang mun question hangiba magi kano se men haidi mapan na tholpa matam da ko unique positioning anam leiba ko heta ID video editing expert ne span thopa na ta ko ID kano gi ke hani ID teacher ni span thopa na ta kitang ko
ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀ ꯍꯥꯏꯗꯣ freedom ꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ goal ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ any businessꯇ goal ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯥꯗꯤ growth ꯂꯥꯛꯄ cash flow ꯂꯥꯛꯄ impact ꯂꯥꯛꯄ reach ꯂꯥꯛꯄ anything ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ any business ꯑꯃꯒꯤ goalꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯅ choose ꯇꯧꯔꯣ spokes ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ cycleꯒꯤ spokesꯇꯣ ꯈꯪꯉꯤꯗꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯩ ꯌꯥꯎꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯏꯗꯤꯇꯤꯡꯁꯤꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯏꯗꯤꯇꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯃꯇꯪꯅ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯏꯗꯤꯇꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯡꯕ Yes, sir. ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯁꯟꯒꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯦꯕ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯕꯁꯄꯣꯛꯇ ꯚꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯀꯦꯕ Visual effect effect. visual effect freedom keba visual design expert haigera keba naido visual design haiba Aina khanbada sir. Visual liberation architect sir. aduju yai dum thuse last ki dudi nangi specialist so tap pone nang expert haigera coach haigera architect haigera adudi sum wahi du kitang aina mapan thok matamda format am phajan monida Yes, sir. adu hujiki du dum phajare geno nang hujik khalamida freedom visual visual haibe mot visual oina haida Visual liberation architect. aduju yai Manipur dagadi ma'am kano oina ko pong na rani ko thok matanda yare adu ngasi de adu haro yar amtanga haro ne arme kai hani du de mina nang kanano hai tar dem ta haido guna I'm a visual liberation architect. okay I'm on mission na kai ha kane irabo du de Yes, sir. par patro duna te am ta tage Iba laptop to ya bude dam sir yeng de yo khan le da hai sir. haro magok de haro mina nang kanano na hangpa matam nang kamaina mingon de represent tawni let's say nang business owner am business owner mo wari sana reba ko Yes, sir. sida nang kamaina mingon da represent tawni ba mangang ba nawre mase kanano na mina ha adi nang kamain present tawni do haro Hello everyone, my name is Mangang Banarem. I'm the founder of Visual Villa and I'm a liberation visual architect. I'm on a mission to help the small business owner in Manipur who are struggling in video making for their content and the youth who are pursue video editing as a career. Very nice. That's the reason why I'm creating Zohar Modana. That's the reason why I'm creating this beautiful training kind of on. Ma'am, so this going to see ma'am interested already. Can guide the good try. I'm for I don't think practice though. Because keep form though. Nangi sige like to the never hanjan karta. Yes, sir. I'm poster. Anyone? Atoba kanudi Arbin try to bro. Oh, sir. To try to slow. Who is Arbin? Hi, my name is Panjom Arvin. I'm a Freedom Flow lead architect and I'm the founder of freedomflowcatalyst.com. And I'm on a mission to help businesses grow and succeed using smart marketing strategies. But to attract customers by offering practical strategies, expert guidance, providing tailored solutions, and unwavering support to those businesses struggling with marketing and lead generation. Okay. I aspire to be the catalyst that unlocks your business true potential and propel your business in unprecedented success in today's digital marketplace. Every business deserves to succeed, and I'm here to be your partner in success. Let's work together and turn your business aspiration into reality. Awesome. Ado, yam phazai kitang di sangba mamalibo. Oh, sir. Haidi tu kitang tendency aduga wahi masina yibdo unlock ana when sinaba wahi do. Ado remove to sigo. Aduga aina yamna hajening the ham the Arbin Sekanano, who is Arbin. I'm the founder of da la nidana. Adi matanga ko Arbin gi mission statement of Zana Hiro. Hyper matunda kanano nang audience nang target to me mi se kanano adu tang palala medana. Solution je piro ko aina target to mi do da si solution je ngon lay have do make sing na ibira mo. Hire matunda ke doni. Emo nang naga webinar to okay hamatan okay. Now that's the reason why I'm creating this program or this coaching or this product, especially for local business owner.
last assume mo webinar gumba adagi hengwai nangi landing page adi sales page hapako matamda adumai hapamo yarba adu kitang semdokse good try yam phajai post tare ne ko tam na so okay atopadi atopa ko mi ngai boy na ngatan kana gi kano har ki ga Denver ready lerbo Sir, I point the dig and same people who I for the structure for the same piece. I think what pung je ni pan ni tare da bhai ngang du kui ra and in Chinese. ado hojiktina yamna phajada su yai ba nangna khara nangunda hojik gyan ta jai ba khara ai je kai dong ninge do adum di haiba hairodro I mean Danvir Koi. I'm the founder of danvir.com. I'm on mission to help kanano nang help tong ni sa mapan thola ganda ado waro kanano help tong ni sa So I did business owner, I especially okay I wanted to help especially koi Manipur do local business owner kai no du ga pi sa I have business to convert in the modern business. to convert into modern business. Yes. Modern business appear what will be the best solution for them? The modern business to be the okay, I'll convert their traditional business into modern business. So what will be the solution that the business owner they can get from your solution or from your formula or from your model? I my business though and we growth over my business growth over the Mating Panga, I unemployment rate reduced down over the Mating Pang. Okay, the modern business on Toga labor Manipur current big issues big problem employment se solve to okay. I the entrepreneur, I the business growth out taragadi I the unemployed employed people no taragadi okay. Walk along them say ado sana ito hanjan try to go. Okay. Anyone go best number one leg Thokchom go post album to hand say go Madam Benny am tanay khayaksina Madam Benny tabi bro oh okay then for that okay Nandi Kumar am to sidana Nandi Kumar tabi bro Nandi Kumar kitchen the ante Chandra Kumar na ante some the H Nanda Kumar Singh and lay can win a first batch kini okay Nikesh okay yare ko molo ikai gramali didi Josla da lage ko Josla ready lero okay Josla am the Haidaro nangi who is Josla hadi miga hengwai wari sanar ko matamda kamain toroga mingon the presenter kuni hadi nahak se kanano nang na piriba solution jina kaino hadi nang sina kari founder no ado pasana ko moi myam sida gyan than se bakta Hi, my name is Thokchom. I'm a Freedom Funnel architect and I'm the pro of Thokchom.com. I'm on a mission to assist college graduate in a job search, especially those aiming to work in the national company. To achieve this, I created this Freedom Funnel architect model. Yeah, short and sweet way to get on. Arvin, who's kido uhobra? Yam sang the vida kaino, mana target to iduknano, college ki graduates. Nadra. Losalapum yam dokai the international company da job hangaway the makta adu lambi pertune mana. Adu lambi the pina by the makta, Joslana kai kreta we last time. Magi formula natra my product natra magi model amadi p na last time. Solution ama. Adu mana short and sweet the entak tinta ngangado.
Oh, Nói đây thì khai hiện cái này con mình cắt nó có ok ma'am cái nó to rồi just like good job ma'am phải gì ok ma'am video on to horse ngasi cái class có à tôi bắt try tông này có mà tăng batch number 2 gi anyone Joda nan Chitrajit Lanchenba có mani samta này khai rồi na for president again mes mutually next time to cái nào Sir, tabiirba. tay para presentar Ay lokti thungai sir ado Yare yanina. yare oi cái su cái sum lấy na mid mai go na ba ko ma'am ko khoi manis ko ma first batch sai ni ado na khoi manis second na no na ma'am khanging ro who is manis sai ja koi Thokchom ju ma na koi di I ma sen ni ko aduna manis ko mina manis second na no na tar di manis in terms of business kamaina spend ro kini manis sa ma'am khangji ko second na no na Hello, I'm Manish Thokchom, and I'm founder of Funnel House Academy, and I'm in the mission of is to empowering the people to develop skill for innovation and for the community impact. Okay, aduna anything nangi program mo like draw. Hire mo da. Okay, and I'm okay. That's the reason why and I'm a freedom freedom funnel architect. So do you have any product kai mina hang adi kai hang mani? Adi ko nong da coaching tam ning balak pa adagi hole even ha ma'am sna nong da da sim de takpiu yamba sim de takpiu hai ta adi kai solution pira mani. Okay. I do have a product for like in a sales funnel. Sales funnel. I like it is the part of sales. Like we are going to sales for the business owner, and like we can go for business to consumer, and like we can go for the business to business. Okay. Business to owner, like that. So different type of marketing that we can go for it with this funnel sales, with this sales funnels. It is the kind of like system that we are going to go through with this. Okay. So ma'am, koi maniski program sina actually sales funnel number. Sales funnel se koi na kegi dam tesina ino ang tamda. Any business samada si require ma'am ko nang je khalam ngani aigidi langi business ni aigidi adugi business ni ada it doesn't matter ko B2B ogera manisna go ji haigi go B2B ogera B2C ogera sales funnel is required 100% ko today the magi customer ki journey je lai ni ba ko customer je hek chang baga nangi has product to the layer go high ticket to them ko customer je ham ba hek lakpada entry level ko we call as when kai haige hamatamda ahamda first client ja hamala madamda nangi landing page da tar kani ba landing page tar matungda customer information ja lor matungda makha changani makha da kuna flagship framework first product entry level gi product semi olani second da first product he gon baga ani suba product na kai olkani hamatamda kuna upsell guys core product ko I know dum khari tam do male koi kitang mayai or product si ma yolani third subda kai talakani amatamda koina kwadigi nangi yam tangjaba high ticket selling guy kwadigi highest product to adu yolok to neba the dream client haraga customer ahamba landing page sang paduna nangi dream client ate nangi highest form of service da thiba ngamba mi da that's your dream client ko ma maside khangjalo dream client hai targadi ko nangi highest form of product natraga services laiba ngamba mi do adu ni ko ma'am nangi actual client hai sa okay ma'am having said that adu di koi ngasigi class se hogdar se ma'am ko brainstorm tok thara again ko yam thina value laibine si class se ma'am on noi to biro ko or sa to ba and then we also ita nikes ko TP adi manam bini ko itamanga ranjan ko adegi kesam ranjani let's go man
Okay. Now my screen just share again. Go. Okay. All right. Okay. Go. Sida kalam mani bas. ID pro ni go. ID advanced level ni. ID beginner ni. My friend go. Nang ingdo is no advanced oigera pro oigera. Adegi even though if you're not making money go. I don't care who you are. Whether you start from advanced level, whether you start from intermediate, go learn money. What about your bank account? Go. Problem dunia ID beginner na te ka. ID may khartam zulure ka. Si lo yaw lagi ko mayam duda. Go si pro am job sa lagi. Ye ang khar nuai na ba. Kaya mana advance go. Koina like tamba matamda mioi ba hum khatang lay. Go kana no hai matamda koi beginners hai ba stage sam lay gini. Second subada koi intermediate level se. Go pro apet si dum pro se sometimes high the zoom kong ado ai yo di intermediate level ga se dum sida chalali go. Go khar high ba ho pa timing se koina pro da hina dran. Ene go. Adagi amana kaino advance. Ado maya masi yam nungai ba ko koi Asur Academy gi the first person ko who cracked the code. Ko adugi mi se yam special oi ko ma si de yauri I spotlight talk ke se ko kono ni one and only ko koi gi zo yam na ai zo motivate oi mai gi pause tawda ko ma'am yung ko kanong ulake I remove spotlight okay so on the spotlight okay ma'am ubryon ko one and only ko my one of the best student in 60 days so far ko he cracked the first set now magi ming ko one and only Nikes Nongtongbam ko he is currently with us almost 41 days 42 days aduga mana sales to ina ko tha taruke ko ma'am ado income ma ji yangoba sida laaga ko nangna ai nakta laaga tha khudingi mi thi lei adudi yaroi ko tang smart oina business to wam da kar lei 2024 da di haina traditional gi type ta aina alu ke kilo mi yolamaga mathang tha du alu kilo mi yon da di ade aduna te ko ma'am ko alu hawai thra yon bigi thaina hujiki nuti yon bado mi je nuti customer thi lei bado adu maina tawa once customer am lei ba pochina kedokte de ge ha matam da nangi oiba nangi business so tok matam da stable business am lening dok tang da jo nang santi lening dra ba ko aduga sidai hida khoi gi ko nang yaw da bi aroi aduga knowledge sama phajana leite ba aroi nangna khangjai ba knowledge to ko practically on thok pom da ka dai ado practically on thok matung da execution do ba hai bujini go ma'am it's very very important knowledge si myam learmani motivation ju myam learmani at the end of the day execute to ngam ba mi dune prasad thok de idea will not make you money ko idea is just idea ngatne ba nangna leijari ba idea do loi lokthora kanda last da thabak oina pangthok pa ngam ba action lok pa ngam ba aduda khatang ni go nangna prasad tan do sha ko aduna myam idea du di share to mingon share to em mangjaroi ko aduga last di thabak oina tor prisna wabni ko sa wadro ko aduna ko hoi nikes yam thina nungai ko nikes na hanba ko crack to har puje it's a very very golden chance ne ko nikes nang kai feel to we haidi tabra tai bro haidi sije aigi dream ne ta ahamba akhona khanjagi poto ado sumaina 60 days yaw matamda haidi 60 days full completed oidabida sana akhona 30 days ka something help je sana sarna ta project pone implement tawroga sumaina akhona apply tawrokanda haidi en sana ai client phangma ma je amon yam tin nuai bam phawe haidi ha ai dream ma achieve tawone ba
ꯁꯨꯝꯕ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯦꯆꯤꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯣ ꯌꯧꯅꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯅ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯇꯥꯛꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯛꯂꯛꯄꯒ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Thank you, thank you. Wow, it's a very nice story. Hadi Nikesh yam thi harawe so masidi pen ju pele adi nangju sidagi henaji nang warming up sudang ai na client mu khatani na client ahum mari hapchan guitar adi nang life to nuaro do men ꯁꯥꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕꯕꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯅꯤ san tawkani ko ado sini myam ko hadi isana bu sana thajara ko tawdoba lambi je sana khangaba ai kadai chatlino aina tawduriba myam sina kaino adu sana step se gyan tar taragadi nang aduki matik implementation tawko tamari thabak tawko tamda nongni am laikani ko step to khanga am khong thangda ko aduga Sir, hoi manis Marak Sana sir. Mayam dam tang congress hand jidana. Han mani. Haktene ai harke lake adugi lake kanong tang harke geba lake adugi lake aduda ko Nikesh ko ko Nikesh ke move spotlight okay मैम निकेश नोंथोमम को माना हनबा लापो मतमदा निकेश को आई युमा थवाय म्यावे है जे मैम दुम सेंगना हरके को युमदा लाइको मैम निकेश आइना मणिपुरदा लेकांदा निकेश युमदा लामी आई मतमदा सिदो हॉस्पिटल दे हलामा जे कोई लेकाइगी क्लब अमदा ngaithar lerme अदु तोरखवानी चंगे चागा थकाइदना को यामना थवाय म्यावे को दुगा कनोगी अतोपा मैम सिदा यौबिरिसु को निकेशना नमगदी को मैम जु दम ngambani 100% compulsory simai guarantee dum phajana pige aduga one and only ko first time ko smainaga crack to phajana tab amtang yola loibana tab khoi product ko that's not a business my friend amtang yonjalaga dosala adi ko nang yam high ticket kumba adi lupa khai yamna yon ngamagadi phare beginner samana ko buzik adum hango Nikeshna ahanba lakpa matamda kari skill hair lakke na hango Nikesh adum myam phangbe ꯍꯩꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯈꯪꯉꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉꯛꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗ ꯇꯝꯃꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯔ ꯁꯥꯔꯅ ꯇꯥꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯇꯥꯛꯂꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯥꯛꯂꯛꯀꯅꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔ ꯋꯦꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤꯒꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯈꯦꯠꯅꯔꯦꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯕꯦꯁꯀꯤ 60 ꯕꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯖꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ 30 ꯗꯦꯖ ꯈꯔ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 30 ꯗꯦꯖ ꯐꯥꯗꯕꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯖꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯕꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯂꯣꯏ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯝꯅꯤꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯗ मैम हजिक फर्स्ट बैच से हजिक थबक याम चिल्ली को क्लाइंट थीबदा semmoine si loinama thabak loi chilni ko mi je wari sanar ga ado khoi public tadi simba yamna so bamde harmon ko kay no ata si jo khoi ju tim jigi secret source ka leiba kamaina deal close to no deal close to when mi neta sales solution do khoi di du na te ama leiba na manung da kara leiba si manung da yaw mi ta na khangni ko skill ju punsi game wa loi nang on the loi available loi ni skill any skill set in the world I talk to na hage ko 6 days yawa any student punsi da nang on the skill what pa do soy or ko it's all about execution haiba strategy khangba blueprint na khangba ko aduga proper way to implement tar targadi you will crack like this okay ado Nikesh congratulations ko anba contract sign to khayo do photo namgayo print kayo ko aduga interview lautharakhige wish you all the best congratulations ko amka zum phana wari sanaje koi manungda nice मैम सिनी को
tamna adum tawrpse ai ngasi ju taktharakhigeba okay all right ko adu tardi myam amta khoi Nikesh ta myam to wish you all the best ko tung laiba tang ayo na myam khoi Congratulations, Nikesh. Congrats. Mm. Congratulations, brother. Congratulations, brother. Thank you mayam zuida yaubinaraga ije khoi pulap punna honaminase aduga akoina thamgiba akoina horokpa matamda day 1 da thamgiba set tawgiba khoi goal do ado khoi pulap achieve tawna khoi honaminase aduga adi amana ma help tawna se adi akoi adi family amtane aduna khoi help tawna pulap akoina plan tawgiba khoi dream do pulap achieve tawmina khoi honase. Nice ko you just warming up ko aduna amba ni ga khet ke jani kes karam good job man awesome ko myam ko nungai ko ni kes ki success story mate ama taminare uje khoi ngasi gi topic ta la se siyango ID beginners ni ID pro ni ID advanced ni ko myam class e horje yarbo yare ko okay spotlight torage ngamingro awesome okay siyango beginners ama oisunu ko adegi ngatang da se ai sigi pro ge advanced ge ngatang lo thong ge ko aina haijaribo wai ji ga chana na ba ko aina beginners ama huji aina ek scratch or aina skill ama tang po matamda ade kari gumba ama aina tamba matamda aina kari gumba ama business ama ho ge matamda kari no aina tawdo poche si hana khangmam da dai ko tadro ko aina business am taw matamda ta pokto tawsan ba mina ha ta pokto tawsan ba the fail oibe chance am wange ko sidai ai hamge ko what not to do na je ma'am aina hujbuk ta current ko aina online di earning tor ko ai 8 years sujale go ma'am ko si aina no the p ma'am with practical with experience ko si ani je punjala pek mane not just theory ko ani gi combine plug punjalaga ko smaina ai no the p ge na si aina si sem mane ko beginners amana kai tawdeno tawdeno je ai fazana ulage sideng bro ma'am the what not to do second the ko learn tamna dum pesa tan ko punji chupa dum tam lai tar na kam wan tan de no ko like chu tam dong ni at the end of the day nang pesa ju tan de de na tragedi sum tam lai tar nang brok chat pen hengala ni mindset yara roi ko pesa lek to bai je pungning loksing budi loksing gyan thok tam ni ko myam confidence level ma pura zero lai ra ni nang na brok chat pa matam da ko adagi evaluate and opportunities and idea see ma khang da jara adagi number 4 da which you can start today ko beginners amoina comment torga kari hobo ya ge do sidai ngasi hogduni ko last skill you required to be successful like si mga jam team important no man it will be wonderful content ko in the history of our Manipur ko ngasi aina piram do sa sidai chai tra kun noi tar so si dum sinaba ya hodro me ko iri cha da de horiba Manipur je hogula iba am je ko sidai da si knowledge di ko I chawna dum hang after 10 years 20 years apply this evergreen okay sidai da ai ko noi focus se thamage me am biro sida what not to do when I say ko sidai da ai changa se focus to okay kar yeng mo ngai na all right beginners am oina aina han da kai no ina to ru sha ko si khangbiu ko ma'am maru ni number 1 de biro number 1 da 1 2 year just learning ko adum tamle di nang yaroi ba ko kana gumba mentor mani kana gumba teacher mani kana gumba coaches si harga digital marketing gi tang na te ko huzikan ge koi 2024 da ko graduation loiba anga ma ko graduation loiba ta ai junior ni ko adegi dugumba me am ja dum like tam lai tar ga di my family condition ju wasal tro ai ngon ju war ai ko me family condition wasal kani ima ipa ahnu shalakani ko si darkar lai ni pesa darkar lo tro adu nang atum tam lai tar ga di kai nang to du jibo adu nang graduation du lo shalen khalo thabo khudak ta phang madra ko thabo phangem phango ko phangaju kai da phangani ko khoi gi khara
macha masu hai taine ordinary work case khoi company macha gaida management level di aro ko you just start nangi journey do hok tangai nina aduna kedongni ngasi dege tamba khto oigano ba tammi ba poto apply tak tak tok san ngada ko nangi journey do semba ho bro adum asi ko bunu mintai ni go tamba khta na taba tammi poto apply do do tammi poto isana apply do do ko adai number 2 de gaino product works ko or not ai ju business beginners ne ai product am sare market ta thol tam si ju as ya gadra ne yaroidra ne mina leibi gadra ne leibi roidra ne ko si khandab na te khalli ni ko men ko hokpa matam da si always struggle loini ai program sibu ai coaching sibu mina leigadro leirodro ai product adi coaching to kro pen oigara mobile phone oigara anything nang amai ta hairo ko sizu market ki mi geisna leigadro leirodro haini ba sajari ba ehang na budi value do khangba leigadaba miduna di khangbi gadra khangiro ko kai jange awareness am yam ti darkar type ko sige awareness yaw dragadi nangi product se kamain khangani sidani go khona digital marketing ga license offline da de aduki matik war ni ko jing matam da de 2024 ni ko 21st century ja nang digital sina dragadi nang product se kana la no khang bis bo ko nang ne am tina celebrity oigadi that's a different story as a ko ordinary man amoni yeng se ko ai karim ta phaw na te na chu karim ta phaw na te ko ai ngun da sajai ba project kamain tor mi na thaja han doi no je si da khan ba na dum fail oidro orodra ko si beginners ka gi ai na score ko me am du ni go me am du lei ja ade number 3 da mi ang over your bank saving nang na han da gi ko tungjan jar ko paisa adagi nang na adai family de lor ko paisa me ko adagi imana de kha pusalugum to adagi atoppa mi dagi mo leitana bai ai sana business am to dore pesa ki tok no ninga ta puge nang adu successful ni or khang bana te ba kem khang bana te ko ade imai pa de mu loksal ima sai pesa khar darkar le re si smine to ro si khar bibiro ai har ta te mam ai credit card manga ko date ni chat credit complete ko ima gi pesa 8 lakhs tu gram ni sin si loi loishalakani ba mam nanguna success rate zero ni go beginners ta kaino expect to do ja mam si lu bane lai da ni go si da boksa nangi pasa nang na de saving tor mo loi chat ki ni go business ta de aduna khong thang mo matam da soin ning da bai ni go ina ngasi gi special youtube to egara koi community to egara loi khangal li je ade number 3 da ko si number kono ani 4 ani ko si 5 6 7 okay sorry adi stocks na ko akhoi na hojik stock marketing trading nongdi sorry stock market sanabi me am waro bi budi yadre ko aina sidaida aina am expert oi adu oi na haimnate as a beginner amoina ko stock haise ai oi na dai long term oi na khanjai go me sida day trading to biriba adagi traders ni adu ni adani I respect each and every one job ko live amagi prospective tamu yeng seba ko Manipur ji clan nung dor ni na wari ni na ko stock ta lupa lising manga thadaraga ko pasayam talakani adu me expect to biron minimum da ayam haidana khangdana haibanate 50,000 daina 1 lakh minimum possible paisa do thadaramnina munang outcome du di mugen kharyam pam mioi ba jidum yami ge pam mi dana interest chong chong lo ge harau dro interest pi aga bunang nuai ga dana ko aduna ai oina di ko isana ngamjaba ai khutna ngamba mafamda ai paisa ai thadagani thadariba paisa do aina mu longning matamda lowba yaba ko ai di adugumba business to ningi as a beginner moina ado mingonda paisa thadaruраga ko sendoi kitang lakani haibagi asa do mang aside topiro ko kadai deino mina talak toido sim zon khanggadong nei
ꯃꯥꯒꯤ source of income ꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯣ ꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯖꯅ study ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ research ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ invest ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯀꯣ sida investment ꯑꯩ expert ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣ I'm not an expert for financial but ꯀꯣ ꯑꯩ beginners ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯋꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨ ꯇꯥꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯩ number 5 ꯗ ꯀꯩꯅꯣ figure it out to sell 시니고 ꯃꯌꯥꯝ beginners나 와리제 그만히 떨어 sales tꯧꯗꯣꯏꯅꯣ 그만히 떨어 sales tꯧꯗꯣꯏ노 product 수 사절로금 또 어디 미나 tꯧ네이나 खरजु tꯧ로금 또 ꯃꯑꯣꯡꯁꯨ ꯃꯥꯜꯍꯟꯒꯨꯝ 또 sales tꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯈꯤꯕꯁꯨ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ startup ꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯀꯔꯦꯟ ꯑꯩ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯣꯛꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯦꯟꯈ꯭ꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯆꯍꯤ 3-4ꯁꯦ ꯕꯦꯡꯛꯇꯩ ꯈꯔ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯁꯜꯂꯕꯅꯤ credit cardꯇꯩ ꯈꯔ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯗꯩ ꯈꯔ sales ꯇꯧ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ struggle ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ sales ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯍꯥꯏꯁꯦ it's very very important stuff ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯃꯨꯠꯊꯠꯂ ꯌꯥꯎꯕꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯁꯨ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯃꯨꯠꯊꯠꯆꯒꯦꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ Sir, ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯃꯩ ꯂꯥꯛꯇꯕꯅꯦ sir. ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯩ ꯉꯁꯤ ꯂꯥꯛꯅꯗꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯔꯣꯝꯒꯤꯁꯨ ꯃꯨꯠꯂꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯂꯥꯏꯟ ꯂꯣꯏ ꯃꯨꯠꯂꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯃꯩ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ it's fine ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯑꯝꯇ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯁꯟꯗꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯂꯥꯏꯟꯗꯣ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯨꯃꯥꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕꯩꯅꯤꯀꯣ ꯀꯩꯕꯨꯜ ꯂꯝꯖꯥꯎꯗꯒꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯐꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯀꯣ ꯕꯤꯒꯤꯅꯔꯁ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯜꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯦꯜꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯂꯨꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯦꯜꯁ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯍꯥꯟꯕꯩ ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯋꯥꯈꯤ ꯀꯣ ꯃꯤꯅ ꯂꯨꯄꯥ 100 ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯊꯤ ꯍꯔꯥꯎꯋꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯌꯣꯟꯖꯕ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯀꯥꯎꯔꯝꯃꯣꯏ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯀꯁꯇꯃꯔꯗ ꯅꯪꯅ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯀ ꯌꯣꯜꯂꯒ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯅꯥ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯝꯇ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯣ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯀ ꯌꯣꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥꯒ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯣ ꯅꯥꯏꯁ ꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯃꯦꯟꯇꯣ ꯌꯥꯝꯕ ꯌꯥꯝꯗꯕ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯣꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯀꯣ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯈꯜꯂꯝꯃꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁꯥꯏꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯤꯕꯅꯦꯕ ꯂꯨꯄꯥ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯀꯩ ꯈꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯑꯣꯗ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯡ ꯍꯩꯇꯕꯩꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯁꯨ ꯀꯣ ꯕꯤꯒꯤꯅꯔꯁꯇꯗꯤ ꯁꯤ ꯁꯨꯈꯪ ꯈꯪꯉꯔꯣꯏꯗꯧꯅꯤ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯏꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯅ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯩ number 6 ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯕꯤꯒꯤꯅꯔꯁ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯤꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯦꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣꯕꯅꯤ the first campaign ꯀꯣ you name it any product you do it ꯀꯣ 98.9% ꯀꯣ ꯅꯪꯒꯤ first campaign ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯩ ꯏꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯝꯒꯦ you check it ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯅꯪ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗ ꯅꯪ ꯃꯥꯁꯇꯔꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯣ ꯃꯤꯅ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯩꯅ ꯄꯪꯇꯧꯗ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯅꯁꯥ ꯅꯊꯟꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯍꯣꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯒꯗꯤ you can crack it ꯅꯊꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯤꯖꯃꯦꯟꯁꯦ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯦꯅ ꯄꯪꯇꯧ ꯇꯧꯅꯨꯀꯣ ꯈꯕꯔꯗ ꯑꯄꯥꯝ ꯆꯠꯂ ꯈꯕꯔꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯖꯈꯤꯁꯅꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯇꯤꯚꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯑꯦꯗꯚꯔꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔ ꯇꯤꯚꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯖꯈꯤꯁꯅꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤ ꯄꯪꯂꯧꯗ ꯂꯧꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗ ꯇꯧꯒꯦꯔꯥ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯖꯈꯤꯁꯅꯤ ꯈꯔ ꯂꯥꯎꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯣꯅꯨ number 7 investment in a huge size ꯀꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯄꯪꯕ ꯃꯤꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯃꯨꯛ ꯄꯪꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏ ꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯦꯁ ꯑꯅ ꯆꯠꯄ ꯃꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯣ ꯁꯤꯝ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯦꯁ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯅꯤꯕ ꯈꯪꯕ ꯆꯨꯝꯕ ꯆꯨꯝꯗꯕ ꯀꯩꯝ ꯊꯤꯔꯔꯣꯏ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ ꯃꯥꯃꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯐꯩꯅꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯊꯥꯗꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯃꯅ ꯂꯩꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯅꯤꯀꯣ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯁꯦꯟꯅ ꯁꯤꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯟꯅꯤꯕꯅ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯅꯦ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯐꯪꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯒꯦꯅ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯅꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣ
aduna hawkpa matamdadi as a beginner ko huge investment sukto togon ko nang kem khangiroi nangi product se chatkadra chalodra kari togino kamai togino kaim khangdana ekta paisa chabun lakh tara lakh kun thadarabu kari nang togjibo nangna adugi field da already well experienced like targadi go for it ko investment thado return lakani ROI do nang khangamnina return of investment do adu khangamnina kedora nang paisa thada matam nang confident in thada yani ba adu beginner amo oine ekta paisa je ko paisa yam paina thadaraga su ko phattaba yam lei ko sima to bigano number 8 creating content is the slowest ko मैम am haidra content semo haidra paisa tani edi content semo tar mani tai de Tare, sir. tai ko this is the slowest game in the world YouTube jibu nang na tham de ta paisa monetize pa nang to na lakh ka tanya ba any platform you name it ko ai budi kanu changi ko 3 months changi ko ai level na ni ko ma'am tang khenai ai nang kamai na 3 months ai na hokuma matamda December 23 ni ko ma'am 2023 de ho ko level of expertise khar khenai ko mayam na changnai je sida minimum 1 to 3 years ko beginners level ni ko se ma'am nang na yam smart ojaraga di ko 6 months taina ko 1 year gumba ko silai ko si soidrabne aine ta pai di ibnate na dumio na YouTube channel do 3 months or you have something unique ko bam yor problem solve to ngam bagi level am yor mi na wala ko any ko ai student oigera ko si dum changa dong soidrabne ado noi di kai no kana dai tammi ya ka tamge ko aduna si chang mo ko we have some magic stuff like kale ado sigum baje thajaganu ko phadi yam phaiba ko sidai nangna content no sema awareness latuni niyom chumna semba haibam lei ko ma'am it's a very important content sempo tanda ko SEO pasana countraba analytics reports ka ino gyan taratraba you are completely nothing sida follower yamba yamdaba it doesn't matter ko every month nang 3 lakhs 4 lakhs 5 lakhs saladi yaribo yadribo ta habirone 50k subscriber leibduna phabra lang khak tamduna phabra karamba choose tawninga chila oi lo chengre ne ko chila ju chengre TP ju ko de game aphobu ju chengre ko Saya PA. okay check torine okay manis ko nikes ko adegi TP jam oh ꯑꯩꯗꯤ ꯂꯣꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯕꯒꯤ ꯂꯣꯛꯇꯨ ꯈꯨꯃꯜꯂꯦꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯐ ꯊꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯃ꯭ꯌꯨꯠ ꯊꯝꯃꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯗꯅ ꯅꯪ ꯈꯅꯥꯎꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯅꯤꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏ ꯌꯦꯡꯅꯩꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯣꯐ ꯎꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯑꯣꯐ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯌꯥꯅꯤꯅ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯁꯥꯔ okay ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯔ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯨꯟꯅ ꯂꯥꯎꯀꯣ ꯁꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕꯅꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯀꯣ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯁ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟ ꯀ꯭रिꯌꯦꯁꯟ ꯇꯧ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯑꯗꯥ ꯇꯧ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ko that's a very slowest game long term gidi yam fai ado beginners amana tawpudi kitang wabani ko adu wa targaju akhoi niyom khar lei kamain tawga ko nangon object ko give me just like 100 subscriber tang piyo ko subscriber sidaida ai minimum dana ai 10k dei tange sing tara mi lising mi lam leibe mota lam lega paisa amta tanba ngamdabduga subscriber yankhai natra chamak leibadagi ko lising tara khatang or tarju tan taradi magun jigana legi and don't go for followers don't go for subscriber kaino sa nangna YouTube to on do na te si nangi
ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣ something nangi community gumba something nangi academy gumba something nangna own tawjaba mafam nangna semjaba nangi website gumba ko nangi learning management system gumba adu gumba lerk targadi nobody can touch those kind of stuff yam powerful oyni ko sidaida 100k subscriber da kari gumba ma violate taw matam da block chaw nim tama swine buy ni ba ai account block tok sangre ne he lore du we're not those people. I have control anywhere. You are controlling of your business. Nangi business so nang control to magic moment ne do. Okay, aduna ma'am content creation mean of the price. This is the slowest game. Number 9, marketing. Beginners am hek thok matam da marketing jam live man woni marketing gi ipak chi mem khuso omne heitab zu ya da any nang product apam leisano ba nang loksing leisanu gyan leisanu si gi product se hek yaw da matam nang pot phajana yon bangam noi da si chau thok na ai ge nang pot apam ma puthro aingon da piro amtang masam than yo lo ne marketing gi techniques kar lei ko mem Miga wari kamain sanagani, kamaina product kamain samakani, kamaina offer sarakani, kamaina order bam sarakani, pitch kamain ngangkani, system kamaina niyum chumna sarakani, design je kamaina create tarokani, machu kamain sinarakani, lairi ba myam ma product tuna khatang loidi ko myam podi on masa. Macha sugar ga sidagi tholokadawni. Okay. Myam kano se class in nungai amakatang loy dangai nungai di ma'am comment up ta haibiro gan loksing gyan oini kano gidi hawulaiba na ma'am dadi si ada YouTube thing birba ma'am nungai gadi comment hadaro yenge okay awesome thank you lutong bam lan chen ba si ma'am noi gi puchida ju kana balpon oramani aina ngasi pizari da aidi shoyin ningde ba kaino noina mapan dai di noi myam tamamani ba ai seng adum haramge YouTube tane noi yengo badum nangna any topic ama YouTube ta hangba matamda 100% available oramani ba adubu aduda tammurba matungda nang adum slow chatkani ba myam aduna ta nang perfectionist sunta da ngamoy adum pangani aduna phai kanogi sum basic knowledge kumba lawge hai taragadi YouTube tagi law adum moi dum secret source card dum losalakani sidi mausani I'm a marketers I know no jo hai wani nang ju secret source card dum ramani adi lay na tragadi na dum seliti ta this is business aduna ai kemta loy aduna dum seng adum harisane beginners amana tawroido myam do aina ji point mapan pigre na sana loksalo adu karino aina tawroido myam do kakhalo bot law nang han taw gitarso adi second na mu kai lege se yo second da learn and earn na je tamma khadana tab tam na ju nang paisa tanaba yadro sidayda ina living proof ama harmage koi nikes le class manung da adum magi income stable income amni ma thatru ki laigra ni ma moitro siumba je kitang tamna aingon da ju invest story ni adu pisa ma next month adum anjan garni second of all mana tamhoriba mahi dudi ma puji chupale horodra mai sida nangi education da thadaba paisa dudi aduda aidi paisa am thadage aduda khallunoba nangi loksing gyan henglaiba adai mirak tholokpa matamda nang unique oina tholaida adu khallo adu paisa na leibe aroi mem
ꯅꯪꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯩ ꯅꯪꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯄꯪꯖꯟꯕꯩ ꯁꯨꯝ ꯃꯥꯟꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯈꯪꯉꯤꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯌꯨ ꯑꯥꯔ ꯂꯔꯅꯤꯡ ꯑꯩ ꯍꯟꯖꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯋꯥꯔꯜ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯩ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯛꯇꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯦꯟꯇꯣꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥ ꯂꯥꯎꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯍꯥ ꯀꯥꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯀꯣ ꯃꯦꯟꯇꯣꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣ I learn from the best and I will deliver the best over deliver ꯀꯣ that's for sure the second ꯀꯣ learn and earn ꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯒꯦ okay number 1 ꯗ ꯀꯣ online Screen order. screen share ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯣ okay sorry ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯏ ꯐꯣꯀꯁꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤꯖꯥꯠꯅꯤ okay ꯑꯩ ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯣ ꯀꯣ learn and earn ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ online tutoring ꯀꯣ or teaching ꯅꯪꯁꯨ online ꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯇꯝꯃꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯅꯪ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯝꯃ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯅꯪꯅ ꯉꯁꯤ ꯈꯔ ꯈꯪꯖꯔꯝꯕꯗ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯝꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯇꯧꯒꯗꯧꯅꯦ ꯀꯣ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯖꯤꯟ ꯂꯩꯔꯛꯇꯥꯔꯦ ꯅꯪ ꯁꯨꯝ ꯅꯝꯖꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯒꯤꯠ ꯂꯥꯎꯅꯀꯣ ꯅꯣꯡꯃ ꯁꯨꯝ ꯅꯝꯖꯟꯈꯤ ꯂꯥꯁꯇꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯃꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯀꯣꯛꯇꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯝꯖꯟꯈꯤ ꯁꯨꯝ ꯅꯝꯖꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯠꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯣ ꯆꯍꯤꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯝꯕꯅꯦ ꯀꯣ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯣꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯜꯂꯛꯑꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯀꯤꯔꯛꯀꯅꯨ ꯀꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯀꯅꯥ ꯂꯩꯒꯦꯁꯨ khitang ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯝꯃꯣꯕ ꯀꯣ ꯑꯩ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤꯀꯣ ꯅꯪꯅ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯈꯣꯕ ꯆꯠꯈꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯖꯔꯦꯗꯅ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯇꯣꯛꯇꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯣꯏ ꯅꯦꯛꯁ ꯃꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯌꯔ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯈꯣ ꯍꯟꯖꯟ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯅꯕꯁꯨ ꯂꯩꯗꯅ ꯐꯦꯜ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯈꯩ ꯀꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯛꯁꯦꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯟꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯩ number 2 ꯗ ꯀꯣ start YouTube channel ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯔꯤꯀꯣꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ I personally ꯀꯣ did ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ ꯄꯔꯐꯦꯛꯅꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ unlimited leads ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯄꯩꯁా ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯣ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯇꯕꯩꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ as a beginner ꯑꯃꯅ ꯀꯣ investment ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ proven record ꯂꯣꯏ ꯂꯩ ꯀꯣ as an example ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯀꯤ ꯑꯜꯒꯣꯔꯤꯊꯝꯗ ꯐꯖꯅ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯒꯦꯠꯁꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯥꯗꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯔꯛ ꯇꯧꯏ ꯂꯤꯗꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯂꯤꯗꯁꯤꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯂꯤꯗ ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯂꯤꯗꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯪ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯍꯜꯂꯦꯕ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯈꯪꯉꯒꯦ ꯇꯝꯃꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕꯩꯅꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯆꯪꯉꯤꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯒꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯈꯪꯉꯒꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ꯭ꯔꯣ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯁꯦ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯖꯒꯣꯏ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯁꯥꯒꯦ ꯀꯥꯏꯗꯤ ꯇꯧꯔꯝꯃꯣꯏꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯏꯟꯁꯇꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯌꯪꯒꯔ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯧ ꯀꯣ US ꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ UK ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯗꯦꯕꯂꯞ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯣꯅꯔꯈꯩꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ they are just ꯀꯣ focusing on short content ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯧꯍꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ go for YouTube channel ꯑꯗꯨꯒꯤ proven ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ blueprintꯗꯣ ꯑꯩ ꯄꯤꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯊꯥꯒꯠꯀꯅꯤ consistent ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ discipline ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯣ ꯐꯖꯅ 60 days ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯊꯥ 3 ꯐꯥꯗꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ 3 months ꯑꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯀꯣ 2 months and January February 9 ꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯍꯧꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯀꯣ 2 months and 10 days ꯀꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯧꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯦꯚꯦꯜꯒ ꯅꯪꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯀꯣ खतंग खेननी अदुना हाना ब्लूप्रिंट अमदी खंगोबा सी को
ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯅꯣꯏꯗ ꯄꯤꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯇꯧ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯪ 100% ꯀ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯋꯦ ꯅꯪ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯛꯁꯦꯁꯐꯨꯜꯗꯤ ꯁꯨꯡꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝꯗꯤ the way you communicate with your audience ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯅꯪꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁꯁꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯏ ꯀꯔꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯤꯅꯣ ꯀꯔꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟ ꯊꯥꯗꯔꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤ ꯅꯪꯅ ꯊꯥꯗꯔꯤꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯃꯦꯁꯦꯖꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯒꯗꯧꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯪꯅ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟ ꯁꯦꯝꯃꯤꯗꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯒꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁꯇꯨꯒꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟꯗꯨꯕꯨ ꯇꯥꯔꯒꯦꯅ ꯉꯥꯏꯒꯗꯧꯕ ꯃꯤ ꯇꯃꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯌꯨꯇꯨꯕꯇꯅꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯊꯤꯔꯛꯄꯁꯨ ꯈꯪꯄꯣꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯄꯥꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ how to ꯀꯣ read book so fast ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯅ how toꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯇꯨꯕꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦ ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯕꯅꯤꯀꯣ ꯀꯣ how toꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯤꯋꯥꯔꯗꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯀꯣ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯥꯏ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯅꯪ ꯇꯧꯗꯧ ꯅꯠꯇꯦ because you are smart dude you gotta have fun ꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯪ ꯖꯣꯕꯇꯤ ꯄꯣꯁט ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯅꯤꯕ ꯀꯣ ꯊꯕꯛꯇꯤ ꯅꯪꯅ ꯇꯧꯍꯜꯂꯣꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯡꯇꯧ ꯇꯧꯍꯜꯂꯣꯏꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯒꯦꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯅꯩꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯁ ꯑꯩꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯞꯋꯔꯛꯇ ꯈꯔ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯦꯟꯁꯤꯡꯗ ꯈꯔ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯅꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯒꯜ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟ ꯍꯦꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕꯗ ꯍꯔꯦ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯟꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯪꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯤꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯪ ꯀꯣ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯥꯛꯈꯠꯂꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ 2024 you have to level up the game sida nangna game ama hena sanaraktoine hai kamaino direct owner duga project na tab ko contract basis tabuk surukada upwork kumba fiber gumba adudadi yaro go sida bakside broke chatke dane client phangi ge di paba phangtawa mi kuptadi thak tawni go kaigino nangju every month nangi bill thi de aroi nang yumgi kharcha pani cha nung thakpagi cheng cha ko kitang stable loina khanba tamani ko freelancing are mi sum project based tabak to du yaro ko mem ko hoji adi matam natre iti number 1 nang stable loy bam darkar tai aduna ai student any yaujano ko business crack to matam ma di dum ai 100% ko chahi yam smart organa chahi madum stable orani client kun kuntrat thabak to be kem darkar oide ko if you just have 5 client ko done for your service period you are enough 50,000 into 5 can adu ko client manga aji enough ni ko done for you today sumaina freelancing oi tar ga sumaina tawse ga thabak se ko job post to uri to berno ko youtube ta me amju je yengbiriba kholiba me amse ko mina freelancing to adu to ada to na haiba do adu main to ri me am brok chalakani ko aya si video se manipur gi na me am na yeng jaw sono wa hemwai leidana moina hamba hokpa matam da soi ga do me am ni ko ai ngasi puthore je ko adagi number 4 da mu yang digital marketing ko sidi ga no nang no hujik tam ba po che hujik do me apply to yai ko it's very powerful if you learn digital marketing skill ko digital marketing yam thin na boss soy amma khatan khalu no ala na dum thawak to yani anything you name it design to gara graphic designing to gara video editing to gara website sagara sales to gara webinar to amma eta tam na no ala dum to yani sigi powerful je because this is 2024 the world ko prithvi je yam pi ko in terms of digital the world is super small when it comes to digital Manipur gadi kyam chawng do mali ma'am suma haina ro gade world book pixel aduna Manipur gadi tunglar mani ko season aduna ko digital marketing skill hayogda gadi
ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ business owner business ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ business owner ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ business ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯆꯠꯈꯠꯂꯛꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯥꯞꯄꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯥꯞꯅꯔꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯄꯣꯠꯐꯝꯗꯒ ꯂꯩꯔꯝꯃꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯆꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗꯤ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯣꯏꯗ ꯖꯤꯄꯦꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯞꯄꯣꯛ ꯌꯥꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯁꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯁꯥꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯂꯣꯝꯗ ꯏꯚꯣꯜꯚ ꯇꯧ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯚꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯀꯣ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯤꯡ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯟꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯏꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯒꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯂꯩꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯝꯐꯣꯔꯇꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯂꯤꯚꯔꯤꯗꯒꯤ ꯆꯥꯕꯗꯒꯤ ꯊꯛꯄꯗꯒꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯪꯒꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟ ꯐꯪꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 100% ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯕ ꯂꯥꯛꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯅꯪꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯜꯂꯕ ꯁꯤꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯌꯨꯝꯗꯒꯁꯦ ꯇꯛ ꯌꯧꯍꯜꯂꯛꯑꯕ ꯄꯩꯁꯥꯒꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦꯗ ꯌꯨꯝ ꯌꯧꯔ ꯄꯤꯌꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯄꯥꯟꯒ ꯁꯣꯛ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠꯀꯁꯦ ꯁꯦꯒꯥꯏꯕꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯇꯧꯔꯨꯅꯨꯀꯣ ꯑꯆꯥꯄꯣꯠ ꯁꯦꯒꯥꯏꯔꯤꯗ ꯂꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯩ ꯆꯥꯔꯅꯤ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯁꯦꯇꯤꯁꯐꯦꯛꯁꯟ ꯐꯪꯕꯗꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯪꯖꯜꯂꯦꯅ ꯃꯤꯅ ꯈꯨꯄꯥꯛꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯅꯣꯛꯁꯦꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯏꯠꯁ ꯑ ꯚꯦꯔꯤ ꯚꯥꯁ ꯌꯥꯝ ꯊꯤ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯦ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯍꯩꯌꯣ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯟ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯏꯗꯤꯇꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯍꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯋꯦꯕꯁꯥꯏꯠ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯤꯡ ꯍꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯦꯜꯁ ꯐꯅꯦꯜ ꯍꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯤꯗ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯍꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯍꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯋꯦꯕꯤꯅꯥꯔ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯆ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯁꯥꯕ ꯍꯩꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯦꯀꯤꯡ ꯍꯩꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇ ꯍꯩꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯅꯦ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯍꯦꯛꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯗꯧꯅꯤ ꯅꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯪꯖꯔꯤꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯔꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯂꯔꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯔꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯑ ꯕꯤꯒꯤꯅꯔ ꯍꯧꯔꯣ ꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯔꯦꯅ ꯃꯐꯝꯗꯤ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯃꯥꯔꯀꯦꯇꯤꯡ ꯇꯝꯃꯣ ꯐ꯭ꯔꯤꯂꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯣ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯔꯤꯡ ꯑꯣꯔ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯕꯤꯒꯤꯅꯔ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯁꯤ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯅꯝꯕꯔ 2 ꯕꯨꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯔꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯔꯟ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯕꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯗ ꯏꯚꯥꯂꯨꯑꯦꯠ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯄꯣꯔꯆꯨꯅꯤꯇꯤꯁ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯅꯤꯀꯣ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯈꯪꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯆꯦꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯪ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯆꯩ ꯆꯥꯅꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥ ꯆꯩ ꯆꯥꯔꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯗꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟ ꯐꯤꯠꯅꯦꯁꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯏꯠꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯐ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯆꯥꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯆꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯅꯪ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯪ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯇꯧꯔꯗꯧꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤꯗꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯆꯥꯔꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔ ꯏꯟꯚꯦꯁ ꯇꯧꯔꯣ ꯀꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯡ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨ ꯃꯔꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯔꯛꯇꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯅꯣꯡ ꯆꯤꯡ ꯆꯨꯔꯛꯑꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯇꯧꯍꯧꯔꯁꯤ ꯀꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯇꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯗꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯗꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯃ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ ꯑꯩ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯗ that doesn't suit ꯍꯥꯏꯔꯒ with your skill sina kaino ham tanda mina hojik nangoda business taw pai pisala ani ba kana gumma amna nangoda hojik haireba si skill didi yam phai he adu tamjalo harani thamoi de nang karimta interest le traba kyam kuina lasting chat kani amta yeng mina nangoda hojik skill ama tammo na nangoda hojik kanum pisan gre nangi thamoi de nang supam pamdre long lasting chat kida chalo ko
이사나주네 하나 기당 ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯅꯨꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯡ ꯂꯥꯁꯇꯤꯡ ꯆꯠꯂꯣꯏꯗꯧꯅꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯊꯃꯣꯏꯅꯅꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯣꯏꯗꯥꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔꯗꯤ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯪꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯁꯤꯅ ꯂꯨꯞꯄ ꯑꯃ ꯑꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯩꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯉꯣꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯣꯞꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯍꯩꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯀꯩ ꯀꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯁꯦ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯪꯄꯤ ꯄꯤꯁꯜꯂꯒꯗꯤ ꯇꯝꯃꯨꯅꯨ ꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ sigi skills aina tamjariba sigi skill set na aingonda kari kanarakani haiba poche hana isana understand do once nang adu understand tawgadi geno nang scope yeng bahora ani ba okay si na ya hijan targadi in terms of monetize tawpa matamda paisa talakpa matamda yam thina value lay great adu ta nang bit yawkhalani tamba matamda ko sumaina khalakadawni ko skill tamu motivation tamu anything tawsanoba hana kitang isana research tawbigadawni pambra pamdabra ko isagi manungde pamaktragadi ma'am tawun dumle number 2 da ko profit margin beginner samana si profit margin de sung yengoi ko ma'am ko si kaino hamatamda aina sigi profit margin pala is this is a very important nangi business so successful oini oiro je nang haiba ngamgodra ba amtang haina jeba chahi kya changni tha kya changni adugi paisa myam do ai puthok pai ready le ba ba ose ai business sida ai hojik paisa je thadara ba matung dida return je kyam lakti no je isana adu beginners amma oira khanggadra ba ko profit margin de yengba day 1 dai khanggadawni je ai lupa kya invest tawra ko adagi aina paisa invest tawse kadai dano invest tawse aina invest tawse se product tara aina invest tawduse ai employee dara ko tawjariba paisa sina aingonda return gyam lakani ko return laktra matung dadi mathang next month gi paisa dai kadai dai mupini planning ama thin darkar dai me business da ko adu na te blind so ta tha khudingi ko paisa lejariba nangona saving account khar lejaiduna business ala adi kyam kuina no nang business chatha dojibo broke chat ke dani ko me amadu de si phasana khangdawne aina ngasi aina business tawge na tholese proper planning ko chahi ama chahi ani chahi sidai do or die tor in dayaroina sigi mindset da lakadawni nangi business karam gana successful oidono haiba ngamagadi nang lai or mi sidege oidra market ki reaction ama yatina khangba me yai bisidani ko analytics reporting hektoja nang hana well experienced mamang da nang yatina torum taragadi you are absolutely fine as a beginner amoni yang over I profit phangadra phangwidra ko day 1 dagi nangbu takpiriba nangi oja ogera mentor ogera ko moiga pullagadi you are fine perfectly fine takpira ani de aduna te bida ko si aina ngasi si content thamje ke no beginner amoina profit margin do ngasi de yengba tamo haibne potu yola matungna nangonda kya profit phangni pochina sungyon yolaktragadi amani yorokta matamda nang business survive to ngamgadra adu question da noi dene ba inji hangi ko nangi product na yoni amani khak yola yagadra ai punchi ai business chalai bang ngamgadra ko kok thadaro sidege mina haiba ngata lo nu nasana ju khra ko khallo ai product se sagi matamda lupa asuk changi market ta advertisement do matamda paisa asuk chang kani advertisement ama nek pa matamda paisa du changi product create tor pa matamda paisa asuk changi ko sigi cost me amji itho loi re har kanda market ta mu yole yol matungda profit kyam phangi kya le moi ko aingonda si kanadabra isana day 1 da yipsana si holop targadi business se kyam phajani am ta khalum postar dong ko ado beginners ka ina di si su ura maroy ko mina ngatang si ma doksalo ha da sang chen nang ni ba ko phajare ha ko doksan garni hahu mari de di ai se miang ani ko enter ko si thok ta na bani myam ai na ji piram je number 3 da amuyong ko myam sidem biro ai huji current ko 8 years in online business ko
my first milestone ko Manipur go na haro ma'am international na haro International the hero. okay aina sigi 8 years da ai first ko aina milestone hai tar mina ngonda sigi paisa thiba hogol project ko $2,500 ngasigi kano da hai taragadi lupa lakh aniga 42,000 ko natraga around 30,000 currency up and down ko sigi paisa se ai 2021 na tali ko me ai first milestone hai taragadi Sa kay lamda tawgibano sir? USA Florida Okay. Global Capital nice sida ai first ko si 2021 sida ai first milestone hit tawi ko second da ko si company amakutani ba ha ahum mari le ko mai mana madi na phajabni magi blueprint model magi the way delivering magi product natra services ekta mi amakaka torni na isu ekta over deliver ni ko thadai jinga khallo thaum pula adi ji client da nang ai ga thaum pula nang kai fam da lai ni dum khallo sana ko pung pai pai ni nang du ko aduga sida ai big milestone hai taragadi ko sida 2023 da ko ai Indian rupees da 1 crore ko 87 lakhs ko CA revenue until now ma'am ko sidagi yum sai ai lohongi ko ai dum ai expenditure lo chakre ko si pujubung aduga this is for international ko ma'am record ni go ina sida hiram ni jan ai si jo international ni go ko adagi sina mo ko 2023 gi kano da December da ko ai Manipur da ko online business for you kano dagi December dagi ko huzik kaino huzik April natra mani ko aina first milestone ko kano gida Manipur gida oitaragadi akoi kano smile live akoi gi 6 day salen se February 19 de start to ne ko sida ai first ko 4.98 lakhs hit to igonga ko sigi huzik current year ko 3.6 ko L swine every month ni gonga ko si aina ko noi da pa jimate premium client ma'am noi yori ni ko noi dum calculate to jo aduga sidai si 2023 ko jipu si 2023 de horoga they put the still current ne 2024 ko sigi blueprint da aina tawgibnina noida chap chana taw ko sforpada aina talakeba kamain tawduno ko teno ko beginners amana ko tanba yaina haja ai proof ni ko nikes 41 days 42 days da marketing digital marketing do kaita khangam manate ko zero knowledge ni ko ha ma sales am pamzer lai kumani ori sana de kitang remind tore mai dai ni iba sorry sales am pam ina sales hangi nang sales he ni ke singjang bra ina no na no ma question hang do pare nang sales am khang ni sales kamai to yi hai hang mani wen ko aduga kanoda nikesna matamda da ma ha ma sales am se pare nang na sales pam mi na ko makal ni ko ma to reason ko ado ma'am ko sidai ko aina hujik kai yanga ke ham tamda aingon hujik solution am lakre beginners amana ko 60 days dana you can earn ko with stable business si proof ne me proven ko beginners amana 60 days da ko implementation sana torba client amakha close to matamda nang 6 months ina you are in the stable business 100% ko sida nang no investment from your side I'm telling you
just your knowledge, your skill set, your knowledge, and proper blueprint and the follow the design. See possible or the no in utpane. Yandarba, I know si pa is mente gone. Amazulay gone. Ishtanam Zulay gone. Caesar say over. Mazulay gone. Mazu sales correct over. Hujik on the process gone. I don't mean them hire mage. Yeah, I'm not wrong now. Yeah, gone. Yes, sir. Yeah. Gone. She's on the process ni gone. She's so either 100% ni gone. Amazon mo hire ke gone. She's talkani. She's on the process ni. Koi asurgi Venusengi court do kangi na ma'am thing na bira koi Asur Academy gi koi koturi ma'am do no ma'am gi ko makut nali nande dum no check toro ko adagi amana ko sizu nai khala ani si on the process ni ko ai proof to ke no ai student ngatani go ma'am ko third amazulai Saiwan ko sizu on the process ni ko adagi ko mazulay ko sige ni go ina amna sidi na ngai sida yori go sida yori ko dominate to deni ko ye kano se lamde palloy ko she's on the process ni je ko aina hade nangna chahi ama ni tang pon tan da broke chat pado ko kai no lambi do sana niom chumna nang chatlamoy ko sum mi na sum taram mani ko implementation am to yaw maroy market the thola maroy mina sum ta lai tar di nangzu ko nang na budi khalam ngani I change story that's not a change ko si ma'am si le aina panda ma'am yori ko si zo ama zoom lai ko she's on the process ni ko she's a hero ni ko adagi na khangadi adum haibiro ko ko albasu yori ko albasu le ko she's namdana koi check ki kari ki brick ki namdana to ni ko albasu ko adum ma'am si de am bagadi ko on the process na de lay ko the homework to sidi yaro ko si koi team gi kano ne si yo si to matam da 6 months idum na igane 100% ne ko 6 months nang ida aina thabak to pam cool ko these are all proven ni go man fine the noise ko sida YouTube te yeng ba amang sidagi ne tak ma khata oi gano ba ko sigi profit jam phajane biro skill do nanga chana da brengo aina tor ko mem do noidang si loinamak sida proof to pi one da especially in Manipur market ta ko koi programs I'm sweet boy you guys are very lucky to be part of this Asur Academy and we'll be the #1 I'm telling you ko any companies ko I can proudly say ko we will over deliver you compare anyone in the Manipur ko in terms of digital marketing, advertisement, skill set, compared to we will beat in the market. We'll dominate this for sure. Aduga sila. Sina kogi first milestone do. They gave they focus number 4 the movement which you can start today and I ngasi na nang kai tawdun oji ju khangado ko beginner sama oina ko ai kari to ya eze khangdro ko sigi de ai ju na ko ma mai na chahi nipan na to amina ko ai ju online de pisa tan ba ya edo no ju proof to widan ko aduna aina si khalak ba si je no na na ko if you trust me go for it you will earn the money kiyon ko number 4 da amuying biro I focused okay number 1 da ko
knowledge business knowledge pu leiraba ko fazana knowledge leiraba ko nang ngasimak business to yai ko any topic nang na khangjaba hijaba ko ameta piro no alai dum business ko adugi lambi pirake I promise you ko product adum sabe ai kudakta koi product sabe niom lai ko thongna si dum thobe yar knowledge pu leiraba ko business hobe yar number 2 da ko help business owner ko business owner mateng pangbiyo nang paisa dum tanyar masimak ko nang na karingba ma hijariba skill set oigera ko ngasi ko bunumitagi moi mateng pang nang dum paisa ta I can proudly say ko numit kuntrani da fellow bi numit 60 days amakatang pango you will crack the code number 3 education and training miyoi bada educate to bi hujik coaching gi adugi adagi manipur yam tonadro coaching institute education training institute ko si paisa lei ko sim phamdina ko adagi number 4 da local product ko yam local product mirai gan ko kaino aina local product mirai gan no haise kaino miyoi ba khoi se ai ju yamna kanna thigali ko local product ta kwai dagi mayam na nukti isina ba pot adi kaino koi cheng hai ta ko meitei gi imung amda cheng ge dum ti sarang ngani da sadran ko local product ta injang na pi oigara ko phadigom bo oigara anything ko kitang research to ninge mina di business like the man one ba manipur pumbasigi injang na pi nang loi pai ra di nai roi dro crorepati di sign to ra ni ko matang da ko ai idea di loi piram mi jine me to ge hai ta ga di location loi gara degi kari ko injang na pigi to ge bra farm to ge bra amadi na ko hoi local di da contribution ama pi na ko na mo ba you will earn money ko aduna business to sum worldwide king ata na ta ba hoi manipur da leisure ba local product me amda mi na ko ai pam na bam thiyo ba adu ta long thok ka da hai pre da na hairo ai gon thok se ma ga chap ma na ba to ri nang war ni ko mangon de gi what lo ri mam da nang na men cha la ka da ba zap long Then number 5 ta kaino sina jam challenge beginner and si jai challenge wena hora ani go diamond thi do ni go market ta ko hoyi manipur gi market ta ju paisa je kadai da lege kari industry no aina thabak tok du se haibagi ai gi jam challenge lei si na 30 days ko manipur da diamond je kadai da lege je thien do ni go ai sa ta ga da ki challenge ni numi kuntrani kina numi kuntrani jina kaino aiju sigi challenge aina kai tam ki gam tam ai mentor tam mi ko big strides sai de aina tam pom tam de ko si ko success challenge ko ko tang go man si ja ado sigi challenge aina manipur market da to de ni go man hamba aina thaum da kamaina revenue generate to ki gen ha do adugi shortcut ne ba si da talak to jen sine kitang di kono tore tenjel le ademu kanoda 6 da gaino sina 60 days challenge ko beginner oigera intermediate oigera sigi course no youtube te yeng am ko yaho ko I'm telling you any skill set ko in related to digital marketing nang expert over ni I can promise you adu nang khalang mani ba ai di haijade haitraju ai ko ma lambi lai du ko nang music as ID coding tamba haite ID software development haite ID adu haite ataite it doesn't matter my friend ko khara lai ko simba source di I premium client ge lo khang mani suggest kang go di skill je krai lai ge da noi ui da na wrong mani ko aduna skill noi kem wala loy everything ko nangi business su da nang skill ja ai dum supply to ke am lai ko ma mapan gi mina de khang ro go sum stop se de ma chile ado sigi program se me amna join tong ngadi join this ko today this will change your life I'm telling you nang na sumba education de ko koi copycat thol ko de ka warn ai loi na marketing je kai no je ai ya tek ngasi buk ta chai ni pan de na khangjar pa me am do loi mak pi bane me
Sidai nang once master tawr thokibdudi kanamtana nang hey law haibdi ngamaroi. Ko either 6-day challenge yawge habra, jam challenge beginner yawge habra, ko aidi beginner ne pisa tangma ngamoi haida adugi lambi ko diamond grade lege Manipur da adu pige do. Paisa leibam famda thajange do ni da. Shilai. Though ma'am, if you guys are interested, go yeah, reach out our team or welcome to our community and we will help you. Okay. All right. Okay. Aduga number 5 go last not but the least go. A last simu harage last in the no I'm the skill you require to be successful. Hey, side the ma'am taiba. Sina tawrudo ma'am ko sina nang tamgadaba tam na pesa kamain talkani ko sina mu opportunities kari tawi aina tawi khot ki ma'am da ilu utkredan ko profit margin phazana yengba haigadaba ko adigi number 4 da kaino ngasimak nang tawi aba business ko adu ju pire model ju pire idea loi le ko nang onda jan kari business to dino si to si dagi anything amak tang choose to ko CR ngasimak ko adu noina 6-day challenge tamningagadi ma'am ko I welcome you we tribe to law I will serve you the best adu jam challenge beginner si koi kano de hogani June de hogani June 1920 bujikudi confirm hoidri ko numit kuntrani gi challenge sam lai si challenge success challenge ko go ina tawm khudadi si proven ni ko sidai da ko kai kai yaw no khoi launch store ani khaler ga antun aduga last skill you require to be successful ko aina side taksar email da skill lam ta yaw ko ma'am. So this is what you require in 2024. Digital gi matam ni da nang skill haitraga di si di shwa ya ro ko. Nang any business ama ayo ko. Internet se da digital gi skill de shunga yaw draga di ko. Nang na phanyam mamang na talang mani ko khaler nang aude de chala ani mani mani na. Chile mo. Skill ja hum tang lei ko. Number 1 da kai no am tan da. Ma'am boring churi ko. For YouTube kongu ko de gi. Wait, VIP kongu boring chura ba. Interesting way. Okay. Do ma'am sigi aina ngasi semjarmiba sigi content ja ko ha amunda share to view I promise you ko beginners ama horko matamda lambi chumna chachagi jano ko sidai follow phajana ta hodragadi ko si dum si ayamje mamit thai go yamna koina hol ko matamda kogi ke haini shiny object amuba gimme tricks kuma ngatangi pesa pai abi ko adugumada pangdadanabani ko aina ngasi semjarniba koigi iramdam ko Manipur sida hengwaina sigarju si dum ningjangu ko tawroidaba pot ko tamna kamain tawkani ko adagi evaluate opportunities kai lay market ta aina tawjarisibu mahi chaba ngamudra ngamoidra ko hana khangadongni se adagi kaino sina ngasimak aina tawba yaba karino je isana khanggadongni si loinama khangpadaidi phare aina si hoge hai tare ai uji aingonda uji isada kari haitaba yade yadage eze si ahum jida laidone ko number 1 ko hodar azim am dude ko yam nungai ko koigi attack haise attack se kai lamde no kono game YouTube ki kango ko degi erik komba mangang ko lanchen bi ju YouTube to la ba attack ko live stream AK ko bolna kits kar yogre hanin awesome all right ko ma'am sidam wim biro like focus to again skills ko you require to be successful nangna hujik 2024 sida ko especially ai Manipur gan haira ma'am international gi na haira ma'am ge pom hairo Manipur de house. Himalaya bag. okay ai ju pom ko correct okay sida aina 2024 gi wa tante ko sidinang anywhere masidagi chahi 10 oigera kun oigera kuntra oigera
this is what you required. Number one, how to sell your product in 5 to 10 channels. Noina khalam ngani ai product se channel am khatang da yon gadra kai channel adi kano platform ni go me Facebook te yondora, Instagram te yondora, YouTube te yondora, any channel am haro ko the way nangi product se kadai da thadui ko thadui ba makhun me am dagi khwai dagi winner am khalak tu ni ko mayam na tong ni na kai no am khat yor kani platform am adu di am soi ko mina di haina mani as nangi kano jibo kano ga as advertisement ga am te ude ko pasari kamaina tali no man manung du ude bai ni ko nangna nangi product thada ba se amak tang na thada ba ya de ko it requires at least minimum the beginner mo oitar ga di ko minimum the ahum natraga mari nangi product yo ko matam da channel je mari manga da thada ka da ba mioi ba sa ko kana gumba amana Telegram pai da ba khara haina da ba mi yaw ngani ba yaw de yaw ngani kana gumba kharna community da leiba mi khara haina da ba khara ju le ngani kana gumba kharna WhatsApp ja ra nuti message la ai sida haina dre na ko kana gumba kharna Facebook ki group sida leinin ba khara na kana gumba khara na Instagram ya na pom za ba kana gumba khara na YouTube te gi nangi product ma'am this final low chai tar ga di nangi sales ju nang tamangam aro somde mula every channel thador ko ko ne ko ge am tam da this is called omni channel marketing words ni go ma'am a business da amma khatang platform amma da sum depend dok tar nang sales amma khak la ni aduna kai da we ratio je nang success or koi ratio je du kimatik ne mi go platform amma khatang da dok tar da aduna ni content thador ko tan chai wai ko customer je kam kan da lakadu no hai bigi no da guarantee leibra leiram ne ma customer ji bu pung kya da lakani ga no na ana phone tor har problem so har ro adu oi tar ga di adu leiba me am du nangi channel me am du nang na sa ge nangi machin dak to thadaram tar ga di moi la poi lam mi nang piram ma bani oi smain tor ma di smain thadar mi LinkedIn do gra du do gra ada do gra everywhere the lam tar ga di okay mi ji sidai lai ne mi ji sidai lai ne mi na yeng bo di khoi yu di amakak man bo ani ko ma khang da bai ni manung da nang na play da wo dong ne mi chana if you are a good marketers ko 5 to 10 channels nangi sales ki tamam da sigi je khoi na mu sam bi da ai ko yamna professional oina hai tar ga di akhoi na si ju ko stack ai ju ko word je me adum tasalu ko am lu banate ko sam bi da ina yam laina mi khudi ma gyan ta na ba na ai sale gi product aina product to jaga da ai product content everything do channels ai manga na tra tara da char tha mai WhatsApp to gra Telegram do gra everywhere ko la na ba adagi number 2 da muyo you need tools side to run 24/7 business uski matam 2024 ko sigi present kano sida koigi chahi sida ko uski matam da nangi business da tool shout traba ko nang tang warn ado sigi je koina kai ko ge am tam we call this a system si ma su yaw da ya ko men ko khoi ju invest tawi ko si system ma je yaw tra di nangi business do aduki matik nang maning hala ko you need to invest in a good system ko adu phana uski nang system khale na khanda ba ko si system na hana already ko kana gumba na sin na giwa experience layer ba ko si system aina sinai pochina value je kam pirakini kari result pi sim joy haijaram ge manipur yam soi ba ma ko website pudi dum saja ba ko sari ba website chidagi ko revenue di antala amro ko mina di lak ti dum lorong mani ko koi VIP kangu budi lo khang mani sige je aduna
거 웹사이트에 kitang 사고 nataba 웹사이트에 tawba yabuju isana khangdong ko especially to all the business owner ko seeing beer hang like ko na yingaju ko I'm telling in your face right now nangna ngasi sajariba nangi youth nangi website ko nangna sajariba aduda nangna paisa invest tawjariba lakh to euro 50,000 euro 20,000 euro 30,000 euro return lakh na somna comment sida haibiramo nangna sajariba nangi any platform any kariduda adudagi nahak paisa tanba ngambra ko adu tanba ngamdradi what's the point of investing lots of money ko mina sanai na pangsada sajalagadi mangja doje moina te somni ko aina se hajai aduna sariba potudagi income generate toge haitadi reach out to all the funnel architect ko they will help you okay last ko you need traffic and sales conversion mastery. Ko. Once nang si kang itaragadi ko. Traffic proper lead the convert generator ko. Adu was sales form. Ko. Today da aina kitang tugar ke gong sida. Hanbada nangi content dum learning. Second nangi traffic dum learning. Traffic adi nangi website the pokera landing page the pokera ko. YouTube channel the poker Instagram the poker anywhere ko. Traffic generation na naida. Adi kay no traffic lor kay lakani leads lakani. Leads lakade di kay no sales lakani. Ko sales lakade di kay no you need a tribe. Ko ma'am sini go pwede ki maruwer sa. Okay. Ko sida content na kay no. Ko modern business amo hujik to kaya matamda you need this content ko if you wanted to do a modern business. Ko customer me am sida nangi business amo daily habagi awareness amo pida share ko me. Ko this is what you required as a skill set. Content jadi haiba matamdana punsida nang mangna suda free adu le do ngisi dali. Number 3 ko sales. Number 4 sige no music community ga ado ado yam amaga mo hapsalang yam natro kay habam no mala. Anyone guess kay hapok to mala? Anyone? Communication. automation Okay khar zo hayo ko no sumrenge automation lai gra communication la to badi relation relation okay YouTube te jo haro inge काम ता हाई देता try to करी करी वाला हुजिक ने modern business da nangi content da thado kray awareness thado kray great traffic pore ko traffic pore me am nang lead on thok kray sales su mu tok san gre ko lead ola am num sales so kam ni ko community ju sem do kray kai da kar ta ni me Have fun. Support. Ano may system ama may am sing ziplo ano to na bagi academy ma hap am okay so maket to try to yorok to re point je haro noi no le chudum try to jo okay ne du kuina le huji yo ba aina business am to gem tam ai skill ke darkar lagi sana khang do ngom ya si loi harakta loi jo haini ko sida haita bam to yoro loi harakani ko si je social pada si loi haira sa kadong joda skaino joda ya kam di hare krishna krishna ko joda kam di krishna min krishna sa communication sir yes okay ma'am ado
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯔ ꯑꯣꯚꯔ ꯗꯤꯂꯤꯚꯔ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯒ ꯍꯥꯞꯆꯟꯒꯦꯀꯣ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯈꯜꯂꯨ ꯅꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯣ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯀꯣꯟꯇꯦꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯅꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯉꯕꯅꯦꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯑꯃ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯅꯤꯁꯦ ꯈꯪꯉꯕꯅꯦꯕ ꯂꯤꯗ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯉꯕꯅꯦꯕ ꯁꯦꯜꯁ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯉꯕꯅꯦꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯁꯨ ꯈꯪꯉꯕꯅꯦꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯒꯦ ꯁꯤ ꯈꯟꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯒ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯁꯟꯒ ꯍꯥꯏꯔꯒꯦ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯒꯨꯗ ꯖꯣꯕ ꯀꯣ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ This is a very, very important in any business. Ko, sida ko sinanga miyoiba amaga communication tawtragadi aduga amaju haige atopa word ta koina copywriting anaize. Business ta any form of content jam. Text is the foundation of any content. Nangna ngasi content semize adugi foundation de kaidi la ino hamtanda wahi de ingomam text size. Text is the foundation of content. Communication miyoiba amaga wari watai sanadana nang kamaina relationship semaktoino oirodongni ko duma mina haribe poche karino oje isana gyan tadragabo karino nang togdujibo mina question hangaiba ko adagi mina nangonda pamjariba mina nangonda hangningiba poto starting from this communication copywriting jena kano website tumba koina iraiba wahi wata mem do paide iba nate ko mem copywriting jena kano phare nangje wangang ba hitreba that's fine ko iraga mu convince over ai satram su lai ko ma suggest da yawi deepak kana ngal copy e ai di communication da sole ana lai thokanu ko alternative amjoi piram geba adu etadi hujik matam da ai ju mu thole da we can do lots of stuff ado nonda ina kento wala ninde ko ai sina ge habra ko ai de so tools me am lai ko any form of kanoda language na ngang bayani not only that iraga oina to ge habra hujik matam da i baju aduki matik laire ko artificial intelligence nang iningba mongde i be ane the one and only ko hujiki matam da si yaw ga ba this is a god's mode sina nangi business rocket tun pai dini go me this is what we require in this modern business content traffic generation leads sales I communication this shida hapke this is what you required in today's world okay shida yung akoina Shida sigi kano mayam the skill mayam ko summa de YouTube to the show your roy koi kano jide yami just screen just share to with ramal go okay all right and four go focus four all right last one am tanga recap toromge ko ngasi mayam ngasi gi koi special ko sigi content da ina takjai je ko beginner samana kamaina magi punsida kamaina sohelo de ge ko kari kari to adi mistake la kado ma'am do kamaina ngak tho obo de ge haibu ma phasana ko sim tang recap tong ge simun eng biro na screenshot lo ge abra lo ro si public ta phang roi ko sim blueprint de ko adagi number 2 da ko kari kari no aina tam na paisa tan ba ya ba haise ko nahanga de mina scam adu da actual real oina ta ko matam da kai no am tam online especially digital allow ko online tutoring natraga teaching ko start up your YouTube channel ko ado aina 2 months aba nang ading amoy ko yamna nang yam smart oi guitar adi khangda ko ai record leidana follower yam baina taba money tan baduni go ma'am maru oi YouTube channel pang da hanga leithok podi na taba nang hangzai ba platform du gi income generate tor podi ni go
ꯑꯗꯣ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯅꯠꯇꯕ in terms of ꯂꯥꯛꯇ 6 figure ꯇꯥꯟ ꯉꯝꯒꯗꯕ the freelancing ꯀꯣ ꯁꯤꯅ level up the game ꯃꯤꯅ ꯇꯧꯅꯕ freelancing ꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯩ digital marketing skill ꯂꯩꯒꯗꯕ ngasi haiba poche na adum ta amdawne nongalaga ko adagi ko sijina gaino evaluate and opportunities number 1 da gaino nangna tamjaiba skill do nang thamoina pamdagadi tamorno ko aduma oibida kangwa gani number 2 da profit margin khanga da business tor ke ya tar sima ko aina tawjai jibo yaadro yarodro adu tawba pesa puthokiba adagi invest tawgiba angam yangi salary employee adugi adagi ko after sales structure di kamain torokani kalu adesina mo aina usipokta chahi nipan chang tawjarappudugi ai milestone ma'am sai utkren ade number 4 da which you can start today ko knowledge business am hoyani ko business owner mating bangbiro ko education mingon educate toro training program bibe yani local product ko haija aidi kemta skill lejade ade sida focus to local product sida ma'am si mirai ganu ko si pasha am layuni haijaragadi ko si to khayo siga digital marketing paw ni do nai yeri do adi jam sina ai program ni go ma'am jam challenger beginners and ai ko advance ro lo yaw yani ko 30 days a shortcut ta kamain toroga ko nang sata to no silambi ni ai sina serious sina mo kitang advance course at that hilai last skill ke darkar lei ko nangi product sa stream manga da yola kadaba ama khang ni on bear ko ma'am mina ubdadi amakak malan maneba yolakpa matamdadi manga thok yongadaba ko adagi unit 2 ko system asaina darkar leina habi ado kari system no adi ko koi website ta chango asur.com ko you will find what are the tools you required yawngani khangde na community da haro koi mateng pangni adagi number 3 da you need traffic and sales conversion mastery and sina skill ni ko number 1 da content semba haiba ko mina content samnai phakhe sembu yar ko mai niyom khar lei ko content na mari thona manga thona lei ko kari da semak to no amatang harmge beginner oitargadi trending the focus to go for it ko adagi traffic generation ko mi pro ma yam thi haibam darkar tai adagi mi pro matungda wari sanagadaba wari sanar matungda qualified oibra oidabra simizu pasa leibra leitabra si khanga nang lead olok to ne ko lead olok pudedi ke dora nang sales from the lane sales from pudedi ke no nang community da porane actual community da ade ke no si myam je loy matungda ko got mo ado beginners hack hobodi si tawunu ko saibu dum tawgo ko saibu dum yare sidi muktang investment kitang changi ko si kitang high level changi ko me haira kana to sinam ado macha email marketing adu ada di doi take do sinam kitang pesa nungsa yam para kan da to ne ado require obgadi loi pini ko nang musiki level di dali ado kitang pesa nungsa jom thola kan da di to khairo ya silai okay myam makoi gi kano se noi birgadi ko myam comment to biramo the khoi any program noina pamita radi or chau to biro khoi team da makha link sida khoi community gi link piram ge whatsapp na telegram da aduga khoi team da chau to yani anything nang na hangingba hango ko aduga khoi team gi support like taba matam tang haijaram ge 5:30 dagina 6:30 bukti akhoi support leiroi ko evening dani akhoi jo class kan tawri uje ada 5:30 6:30 myam ne chau to kuma tamda dumadi khoi answer tawja roi adu tha khar khatangi ne ado hujik makidi 5:30 6:30 da akhoi support lejade myam okay so adu di myam ko youtube thing be myam ko wish you